Hello guys, tuni kan setting hi le Facebook video iti upload dam na. Tel EP nga yam upload dinga chikin setting hin. Abula ko nan hin vet pe nan chin nang hon na phat chom video. Kayin cha en na. Ke ke se lo nang hon nong phat hin phat chom pi na di wa. Kayin sem hi iti video upload dam na Facebook chikin setting. Okay, ke pat masang kamin chule bonga hin. Lung set ten kachina subscribe lo na nin subscribe pen la te subscribe sa ne lung set en like comment hin bol pi kiding kong thom te se bangwa chu tu na ken se di chu ela Facebook thu hena Facebook video iti upload dam I bon cha in head mai the kon khan head mai the hin hello ding ho ding na in sit me amasa pe na iga head diu chu YouTube creator na YouTube studio kite hai YouTube ma khu YouTube studio kite hai और Facebook hai creator studio kite hai na je App Store na mo diu hin App Store ra khun download diu hin na ke ai ke download sa hin App Store ra khun hol diu chu hi le creator studio kite screen ang ka hin pe din chin na ke download diu install jo ten le na load ten le chun na Facebook page na te chuna ki hon diu na ki hon ro tele iti hum tham te tabanga he sa screen na kan sabanga he hum de hin video na upload sa hin na ki ha video ka upload sa hin ka upload sa hi ja chun video them khat min te noi langa chima video ma he nei khana nami ten chung langa lekha ki sun bang na pen banga lekha square pen chu hon nami diu nami chai ten le pin bol de han ti IP sung kyong new page sung kyong new post cha he bonga busy market new post na he video photo live na bol the na YouTube ma bo na bol the cha he pin bol de han upload di ja chu video wa na cheding video wa na che cha ten tabang pe sung kyong de han na gallery na photo na video na chung kyong de na video hoi pen chon ki upload na ngam nang thu thu na tik ding na tik chai ten la chung la next ko nami ade nami chai ten la chun nami chai ten la chun te ai hung min ten your video is processing na processing hung che de hung che chai ten la bo chun te a he publishing hung che ki de na public la cho hin public I khat di a chun la ya he che chom khat na ga nga de na nga chai ten la chun na screen a chu te a he hung de example I can say beautiful view ka ti hin ti tabanga he hung de je chun kasai banga amasa video banga Facebook he sum I khat the na lo the ai wan chu YouTube sanga them khat ha je ma he monetize lang sang na atam nga ya member tam nga ya view tam nga ya ai wan chu all ta aphat na chu YouTube ma na upload do se chu Facebook na upload the na cha I ma cha complain claim lo de chu aphat na hin hi ja chu khat na bol ngal la khat langan bol na chu ka asei no tabang che hin video iti upload dam Facebook aban ahilo le na dei le na bol thailo le nin dong yengo na ten le khat ga seinom chu cha video aphat na le Facebook bol thei hati kin sei le chi he second na hin second na iti upload dam hin na ai man tu ge he iti sim dam chi ka sei lo la he na nang hon hin se ala ka sim asim ding da no video ka hin bol de ye chun ka ki pai na bula khon hin vet pe tu yan last ten hin vet pe jen ki pa thu kong se ki pa